Machiegni kendo, kata kobedo ni jotelo e kaunti ma Migori osebed ka ijiwo mondo omi oti kamoro achiel kuom kinde duto, lek mar siasa mamoko kuom josiasa nigo ahinya e kom mar gavana osebedo ka kelo pogruok e kinde ka kinde. Jaod bura machon ma Nyatike kod moko kuom jotelo osebedo ka kono jotelo ma oyier duto e kaunti ma Migori mondo osir gavana ma sani Ochilo Ayacko lwedo. Kata kamano, moko kuom jotelo moyier e kaunti ma Migori to wacho ni tich ng'ato ema biro duoke kata mi oyud lemo modwaro ka oromo higa mar 2027. All members of parliament within Migori County to rally behind Dr. Ochilo Ayacko, because that way you will see the fruits that are being brought by none other than Dr. William Samoei Ruto. Kuna mzee na wazee wapaharibiki neno. Kwa hiyo najua watu wa Migori tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo leo nataka niwaambie kwamba watu wa Migori tuna amani mbele. Resultant two-term effect is here for you, Your Excellency, in 2027. And the same to our governor, Dr. Ochilo Ayacko, two-term is loading 2027. Viongozi wa Migori, sisi tunatembea pamoja. Na leo, unajua wanafunzi wakikuja kwa darasa, wanatoka na jambo moja. Ile kitu mimi nimetoka nayo kwa your whole speech here, report card. Hello? Your Excellency ni report card. Wewe umesema yako report card hapa, sisi tunafuata hiyo report card. Kazi ya mtu itamfuata. Sisi tutafuatwa na kazi yetu. Kama kazi yetu ni mbovu, tutarudi nyumbani. Lakini kama kazi ni sawa, tutasonga mbele.